Hai. Ya, saya. Bang, saya mau review kereta awak, boleh ya? Oh, saya dah tua lah, segan tu. Tapi bang, ada harapan boleh tambah cawangan tau. Okeylah, on. Masih bang, handsome lah awak. You pun sama. Saya pun rasa macam tu. Compact SUV keluaran kebanggaan negara kita. Kombinasi gaya hidup sihat dan selamat yang dikeluarkan khas untuk kegunaan keluarga. Tapi kini, banyak menjadi pilihan anak muda dan golongan profesional. Pro 2, Ativa guys. Dengan enjin 1 liter turbo DCVT, 3 silinder fuel injection, open port max racing, blades blow off, selepas upgrade intercooler, ada HKS power editor, stroke bar Casco, 7 speed transmisi, pakai steering GR, ada pedal shift, ada rahsia yang tak nak bagi orang tahu. Dengan 145 horsepower dan 154 Nm torque. Top speed dia. Kita orang tua, bawa slow-slow je, 90. Bang, dengan spek yang awak telah buat dekat enjin, saya tak rasa di bawah 90 loh. Betul, saya sudah 50. Mana boleh bawa laju, kan? So guys, kereta yang ownernya kata bawa kereta slow-slow. Kereta ini, bumper depan, side skirt, bumper belakang, ducktail dan spoiler. Toyota Race, Modelista punya. Kereta wrapping design anime bleach. Lampu belakang albino. Ada snow lamp guys. Pakai spoiler 18 inci SSR. Brembo 4.F50 depan, 4.F40 belakang. Handbrake, mesin punya. Suspension. Bang, you ingat saya percaya meh? Okeylah James, saya jujur. Itu hari saya sudah kena satu saban. Sak! Berapa speed masa tu? 198 saja. Pening saya dengan pakcik ni. Pembeli car yang dibawa macam race car. Kereta ini ada ABS, ada EBD, Vehicle Stability Control, Pre-Collision Braking, Lane Departure Assist, Lane Keeping Control dan Adaptive Driving Beam. Semi-leather seats depan belakang. Center console macam ini. Reverse camera. Janji adalah. Sound system upgrade Caro. Tak minat kape Maggie. Ada baby seater. Oi bang, cucu you punya. Bukan bos, anak saya. 4 tahun lah. 54. Bang, you main power ah. Bukan saya, bini saya yang power. So guys, kereta yang telah dibuat laju, tapi acah-acah tak laju. Selepas upgrade full system exhaust, 4 tip. Inilah bunyi dia. Bang, kereta ini berapa sudah habis semua? Tak banyak, 20k saja. Ya meh. So guys, like, follow, comment, share untuk review kereta seterusnya. Bang, you jujur dengan saya, ini kereta habis berapa? Betul-betul punya? 10 saja. Woi, kenapa makin kurang? Ayah, nanti bini tahulah. Belum mah.